Ni suweng pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko niram chaksoa, anga Alicia A. Sangma, na simang na dali Koborrang ko para katenga. Kata bichungrang, Skutung Minister, Rising Sun Waterfest hazagani kurugani ko prakanga, Achuk Hostility Awakening Movement Aham, Healthcare Center Rikyon Khan na dabyanga, Skutung Minister Laskin Block ko adita skini tangkarang ko swalanga. Chunguk pa Koborrang, Brisibal Salo Skutung Minister Conrad K. Sangma, Salgatam na ungating pa Rising Sun Waterfest hazagani kurugani ni oprakani ko Umyam Sports Complex so dakanga. Skutung Minister ni Julmana agalani ko dako ya Water Festival je ko adok ko skang pachang na ungating pa mandirang ko nambe edaktelangani na nambia katarang ko agananga ha. Yan dakpo ngatachi tourism ko thangduwat na gata chorang ko rachina gata wa mandirang ko jana pangaha aro didianga ha. Patagaman bilsirango COVID-19 niya selo panganik ni kanirang ko chagrong na nangaha uba adok ni mandirang na ongthelai gapa cholrang ko jakhale tourism ni kamrang ko thangduat philna kamrang ko khaha ni Skutung Minister aga nangaha. Yan dakba program rang ko agal sa kemeg pakra na matna gata bilsi antian ongat jengna surkari jutun khagen ni Skutung Minister parkatangaha. Yo Waterfest o cultural exhibition, food fest, art and craft exhibition aro chio khalsusani rang ko ongatenga. उकहेंगे जिंदगी जो नहीं सही हमें किसे है फिर क्यों ये फासले हैं रंग लगा तो क्या साजों में तो है एक हमें किसे है Achuk Hostility Awakening Movement Aham Bewagri Subunit West Garo Hills ni Bewagri Nengbapara Urengri Joni Mandirang ni Palo Getal Health Center Kurikyon kan geta dabyanga yo organization ni agana ni geta de Bawagri Jen Raksamgri Civil Subdivision West Garo Hills ni ngonga wa Daunan Health Sub Center dongkuja Garo Hills ni gapan ajarango de health center rang tungtuka indi Bawagri Joni Mandirang na medical facility rang matukja arogri Healthcare Center Rukata Chibewagri Nengbapara Urengri Ajurigri Thusinpara Rogmagri Angke Rongdekri Dildegri Sungatalgri Sungguchamgri, Jenggritgri, arus gepen sungrang na banampat tapi ini an singan chorang ko arus misakani ko matgen ni aganang ha. Uni gemen no aham rang getal healthcare center kurikyon kan geta dabiani ko takanga. Meghalaya adok ni Skutung Minister Conrad K. Sangma Brisibal Salo, Laskin Block ni sak Richagnis ni producer rang na gonglak gni points ni tangkarang ko Focus Plus ni ningo swalo na ha Focus aro Focus Plus program ni ningo gammege chaeng gapa nuktang gi antina gong hazal chikung tangkarang ko matgen ni Skutung Minister parkatanga ha Rural Backyard Piggery and Poultry Scheme Progress program ni ningo sakchikung mandirang na wak pisa mangbri aro gapen sakchikung mandirang na crueler do orang ko swalo na ha dol chikitam chadambe do rang na ba YESS Meghalaya program ni ningo gong lak bunga point sutpri ni check rang ko swalo nang ha me chikrang ni dileng pa self help group ke chikung rang na community investment fund ni lak sotuksa ko nang ha yan dal na Koborrang ni suweng pa sa kanti kon metela